se zahvalili publici, publika isto tako i njih pozdravila. Sve u svemu sjajno košarkaško večer, kako je rekao i asistent Trajković. A moglo je to biti sve ubjedljivije i bolje, međutim pritisak publike je u ovom slučaju napravio možda i kontraefekat za naše košarkaše, ali pobjeda je tu, druga maksimalna i na pravom smo putu da se plasiramo na novo evropsko prvenstvo. Na prošlom smo morali proći prvi krug, vidjet ćemo sada kako će biti naredne godine, ali prvo polako Velika Britanija. Naredne nedelje na programu televizije Bosne i Hercegovine vaš će komentator biti Saša Babić, koji će sada za par trenutaka razgovarati sa našim najboljim košarkašem Mirza Teletović, koji sada doživljava ovacije. Mirza Teletović i Aleksandar Saša Babić. Hvala Vlado na ovako lijepoj najavi. Evo Mirza je sa nama. Mirza, prije svega sve čestitke za ovu sjajnu igru i briljantnu pobjedu. Možda nešto malo teže izbore nego što smo očekivali, ali bodovi su najbitniji. Koji su po tebi bili presudni momenti ove utakmice? Mislim, prije svega smo odigrali dobru utakmicu. Teško igrati protiv Islanđana, oni su dosta niski, svi igraju vani, napadaju izvana. Mislim da su igrali dobru obranu, imali smo taj neki pad u zadnjoj, u trećoj, četvrtoj četvrtini koji nije smio da se desi, imali smo neku dobru razliku, neki 20 poena, ali mislim opet da nemamo još dovoljno iskustva da mi držimo tako čitavu utakmicu vodimo 20. Dobro, slijedi revanš protiv Velike Britanije, dvije pobjede su ono što smo svi očekivali na startu, čemu smo se nadali. Kakav je rezultat prije toga priželjkivali u susretu Islanda i Velike Britanije i šta učiniti da se spriječe ove crne rupe kao u posljednjoj četvrtini? Mislim da će dosta zaviti od ovoga rezultata kako će igrati sada oni u Velikoj Britaniji. Sigurno neće biti lako, Velika Britanija je izgubila dvije utakmice, ali sigurno da žele da pobjede. Što se tiče nas, sa utakmica kada nas očekuje sada sa Velikom Britanijom, sigurno će biti teško, imaju dobru reprezentaciju. Odigrali su nešto lošije protiv nas, nisu baš dobro se pripremili za utakmicu, međutim mislim da imamo dovoljno kvaliteta da je pobjedimo. Kratko samo atmosfera, pretpostavljam da je divna, odavno niste igrali u Tuzli. Pa nevjerojatno, mislim, prelije počeo ponovno se vratiti u Tuzlu i mislim da Tuzla zaslužio da reprezentacija igra u Tuzli. Stvarno, naš šesti igrač koji nas podržava, koji je bio s nama čitavu utakmicu, jednostavno daje dosta kao za neke energije, jednostavno ja mislim da je nemoguće izgubiti ovdje. Neka i dalje bude tako, Mirza, hvala i mnogo sreće i dalje. Hvala najljepše. Eto, toliko za sada, Vlado. Hvala Aleksandri i hvala Mirzi, naravno još jedna njegova nevjerovatna utakmica, 29 poena, 13 skokova, a poslušajte sada atmosferu i pogledajte kako naši to sve gledaju sa parketa. Dugo zaista, možda čak još od one legendarne utakmice, ako ona bila puno intenzivnija protiv boljih protivnika, da se ne lažemo, protiv Hrvatske, dakle iz 97. godine, ali ovakva atmosfera, zaista mislim da, barem na košarkaškim utakmicama, naravno, na nivou reprezentacije Bosne i Hercegovine nije viđena. Moramo završavati, nažalost, ovaj prenos, poštovani gledatelji, uz ove divne kadrove. Pobjeda važna, nismo briljirali, ali smo bili dovoljno dobri da dobijemo žilavi i dobri Island, 72-62. Hero, još jednom Mirza Teletović, njegovih 29 poena. Čujemo se, vidimo.